ampun beribu kali ampun ambo manogu sambiataga jarada diri di patah dilintu sungguh pun ambo taga bari umpamu duduk salam basin pun ditutua lima padang pucua manjulai masuk pada disapo bapak ibu rombongan datang nak senang hati kami si pangkang pasumera kambang bunga di pamatang siria gala pinan madudai mancalia bapak ibu rombongan alam datang coba tangan hilaman ureknya kindia batin dia usahamu taga dilaman nanyalah kata rumah makan siria basonya orang cepat ramo menghisap madu rasanya hati ibu je bapak kami lalamu sangat rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.